vlog Blaze buồn vì sẽ bắt đầu cái video trong á có một phí cái thùng nhệnแต่thôi ngăn fix ngăn tu ima kita kiba lek kai low device kita tiba piang ke device sama kahang kalong teng kalong nong no kam standar kalong smooth cengar kalau kam cuy dari ngan wan kan video ngap ni no ban fix ya ka gameplay copi ben kong tam tai ka smooth kiba tam kiba mlong device kiba sau GB AMD te bahai balik ka smooth ni te lo sebagai way ni stream kan takadaw ni ngale banyak kan ka ultra te selalu isu piece saja setting mah kemudian tangannya setting game tapi iya fina ke setting mobile copi download baru let's go kebening kong te pindah poi haka setting copi tapi lihat setting te pindah gini try PC kiba aktif te gini pointer speed no like pointer speed try kila aktif kon gini large mouse pointer abit tang kane hap on kane touch and hold delay pi ben short pointer speed jong asa itu piap ini harus nak iPhone try nga iman kila buon ki batip une ki setting apa pen earpiece ka way walang advance mo let ni search developer ya PC ki buon balak dan kini mah ki parim dah scroll baca po uni force u 4x MSAA rupa best apabila apa biar apa bandai long ka HOP grafik chopi ka performance chopi bagus kan ong kan rekam ha ong kan ya khun ni dia ching lak phone chopi ke songar kan pa lak yuan phone rim cho tengah on ini nama apa kalong di kala kamam ta kan on sudah nah kalau long tuh saya nggak on kini itu new display blue overlay karena perkepalong kap rekam ke screen cumpi nggak on baik nomor mobil juga phone nggak aduh deng tiet kalau delay tak touch nggak on ini nama tapi on ini baik mau bunsin ini di game di karon baik haka CPU cumpi tapi on pun GPU kayak ketika cing terekam kalau terekam langkah ini GPU nonton iya filmnya baik apa game let's warm up bentar baik dunia piadon nih yang baik mau ngateng apa karya mi ngadon unik kan baik new system new system status ini ulah pun ke FPS dari ke GPU ke terekam mission detail mah ke FPS lui hanya mah let's warm up tadi kabun berterekam ke GPU CPU terekam long nomor kacu nomor pengalaman itu GPU overlay au meneh taya na developer ka kan terekam pun ke GPU barabuat ke terekam ke CPU long man ki di bapoi misi si bagi atre ke CPU ke tak ada pim di ben terekam kan ni long kan ni GPU kadang kami terekam tengah terekam lang marka CPU tentang kemla sukin betkit FPS nga kana ka phone nga tunai kadang bun ka bareng karen mi ay nga kana kau kana tekap la da du tang sin rupau tay ya balu device kiba hang bahan kan adon solution bisa baru baik ya kiba laksha bapalan belum coba lagi game tentang kalong tambah kalong crack dia kadang ke solution episode kami nang video nang ba tamo ini ya teman lang kalekai pendek ano listing shwa step listing warna digital pennya digital well-being and parental control kami yang ancu demo tangwi mah baik fokus baik lain yang digital yang fokus pilih ni
But man chu ai demo na epi kum ne ma pen ta phindi ban on tak Free Fire nap i khoi pin ham bat tik khoi ikini khoi ban nos tang phone message le trong WhatsApp epi dom kam ya kan tahi be komentar ngan ai demo epi dom man ai no WhatsApp kan ai ton on na ada kita ngamut beli WhatsApp kamu asyura ini pegang WhatsApp and other distracting app are post right now kamu pakai WhatsApp kiwi ki app kiba ya ane ke background kan punya kalau post kamu asyura kita activity kiba ya kamu minta pilih kayak game kamu don dekat activity kan long kumba pidon tang kiti bantik kan iya tang kiti yang kami suka lek kai kumne nadu muncul kan yang aktif ngale haka Samsung kata lagi bi muncul barang dan phone entah ngada lek kai game ting off kau nya iya tang phone ya pun brio nya iya tang phone bil Free Fire nya iya tang ta apa style yang taruh nomor bila acalan pe point notification kampanye tang kumne yang video mas I hope bisa berkhoj via Maya piang therapy namar kan ero kadeka sin kong bakale voice kumne ka record tang ni dalam video cing na hano sa comment sa itu kini ke mo man ra be pise namar pa ngaru ha ke sepet nang dur kar sepet nang di sepli hi dalam ngaru astu hi hindi lang jadi bom stu hindi namun rai manga kita patay nga kasih kita please tanah dengan video terus like share komen teman-teman tentang ini boleh